Kako se na jednostavan način računa postotni iznos? Dakle, u prošlom videu govorili smo kako je postotak u stvari razlomak s nazivnikom 100. To ćemo sad iskoristiti kad računamo postotni iznos. Postotni iznos računa se po jednostavnoj formuli postotak puta neki broj dat će nam postotni iznos koji tražimo. Na primjer, zadatak. Koliko je 8% od 200? To računam ovako. 8 po 100 pišem kao razlomak. Od mi je uvijek množenje u matematici. Od 200. 200 mogu zapisati također kao razlomak. Kroz 1. Kod množenja razlomaka mogu skraćivati. Dakle, 0 i 0, 0 i 0, 100 i 200 skratim. Ostaje mi 1, ovdje 2. Na kraju 8 puta 2 je 16 kroz 1. To bi bilo 16 jednina, odnosno 16 cijelih. Dakle, 8% od 200 je 16 cijelih. 12 po 100 množim, to je od 700 kroz 1. 100 i 700 skratim, ostaje mi 12 puta 7. 84. 15% od 1200. Postotak pišem 15 kroz 100, množim sa 1200 kroz 1. 2 nule i 2 nule. Ostaje mi 15 puta 12. Dakle, tu su mi jednine, njih ne moram ni pisati. 15 puta 12 jednako. Ovo ću pomnožiti na sljedeći način. 1 puta 5, 1 puta 2 puta 5, 10 i 2, 30. Dakle, ovo mi ispred 0, 8, 1. 180. 120% od 1300. Ovo je brže napraviti razlomcima nego natipkati na kalkulator. 120 po 100 množim sa 1300 kroz 1. Skratim nule, 2 i ovdje 2. Ostane mi 120 puta 13. To ću pomnožiti, to mi je 120 puta 1 i 3 puta 120 ima 0, 6 i 3. Zbrojim i ostane mi 1560. Primijetite da je ovdje veći broj nego što smo krenuli. To je zato što je postotak veći od 100. 120% od 1300 postane veći broj od samog početnog izraza, dakle 1560. Sad kad smo naučili kako se računa postotak od nekog broja, probajmo neki konkretan primjer. Mjesečni troškovi neke obitelji iznose 5800 kuna. Od tog iznosa 40% izdvajaju za hranu, a 25% za režije. Koliko novca izdvajaju za hranu, koliko novca za režije? Da analiziram. Ukupno imam 5800 kuna. Po formuli to mi je x, dakle ukupan iznos. Postotak je ovako, 40% za hranu. Izračunajmo 40% od 5800. To će biti za hranu. Za režije 25%. 25% od također 5800 kuna. 40% pišem kao razlomak i množim ga sa 5800 kroz 1. Nakon što skratim nule, ostane mi 40 puta 58 ili 58 puta 40. 4 puta 8, 32, 3 dalje. 4 puta 5, 20 i onih 3, 23. Ovo mi je dovoljno dodati zadnju nulu. Evo koji je to postotni iznos. 2300 i 20 kuna. Toliko izdvajaju za hranu. Za režije 25%. Ovo može jednostavnije, ili 25% u stvari četvrtina samog iznosa. Mogao bih podijeliti sa 4.
ali idemo redom. 25 po 100 množim sa 5800 kroz 1. Opet mogu skratiti po dvije nule. Ostane mi 25 puta 58. Pomnožit ću. 5 puta 5, 25. 2 dalje. 5 puta 2 i oni 2 su 12. 8 puta 5, 40. 4 dalje. 8 puta 2, 16 i 4 su 20. Kada uzbrojim, dobit ću 1450 kuna. Dakle, ovdje je postotni iznos 1450 kuna. I vidi se 25%, to je manje od 40%. Prema tome, ovaj postotni iznos je manji od ovog. Opet zadatak s postotnim iznosom. U bolnici je zaposleno 2400 radnika. Odmah vidim da mi je to osnovna vrijednost, dakle 2400 radnika. 25% su liječnici. 25% od je množenje 2400. Da vidimo koliko ima liječnika. 25% pomnožim sa 2400 kroz 1. Ako skratim nule po 2, ostane mi 25 puta 24. Ovo kad se pomnoži, dakle 2 puta 25 je 50 i 4 puta 25 je 100. Zbrojit ću i dobit ću 600. Odgovor je 600 liječnika. Zatim, kaže 35% medicinskih sestara. 35 kroz 100 pomnožim sa 2400 kroz 1. Skratit ću nule i ostaće mi 35 puta 24. Pomnožit ću. 2 puta 35 je 70. A 4 puta 35 je duplo više od 2. Dakle, ovo bi bilo 140. Evo kraći način. 840 je medicinskih sestara. Deset % je medicinskih tehničara. Kako na najbrži način računati 10%? 10% od 2400. Dakle, kad računamo 10%, to nam je kao da podijelim stotku sa 10. Dakle, 100% podijelim sa 10 i dobijem 10%. Pa onda ovaj broj mogu uvijek podijeliti sa 10. To bi bilo 240. I na kraju ostaje mi 30% čistača. Ono što mogu iskoristiti je ako znam 10% od nečega, onda mogu bilo koji dalje postotak koji je okrugli, na primjer 30%. 30%, nešto kao proporcije. Ako je 10% jednako 240, onda je 30% dovoljno pomnožiti sa 3. Pa i ovdje mogu pomnožiti sa 3. Dakle, ovo spada u gradivo proporcionalnosti. 3 puta 240, 3 put 0, 3 put 4, 12, 1 dalje, 3 put 2, 6 i 1, 7. 720. To su mi čistači. Zadatak sa sniženjem. Ivan je kupio računalnu opremu vrijednu 2200 eura. Dakle, mogu zapisati da mi je glavna vrijednost 2200 eura. No tog su tjedna cijene bile snižene za 20%. Dakle, oprema vrijedna 2200 eura snižena je 20%. To u trgovini izgleda ovako. 20% sniženje. Više nije ova cijena, nego koja cijena? Izračunaj 20% od ove vrijednosti i zatim umanji. Evo kako. 100 i ove dvije nule skratim. To je 20 puta 22. Kad to pomnožim, bit će
40 i ponovo 40, to je 440 eura. Što to znači? Ivan je uštedio pri ovoj kupovini ovaj novac. Koliko je onda stvarno platio? Pa cijena ovako. Od 2200 sniženo je za 20%, odnosno za 440 eura. Kada ovo umanjem, dobit ću koliko je stvarno platio. 6, 1 dalje, 12 manje 5 je 7, 1 dalje i 1760 eura. Ovo je cijena koju je on platio na sniženje.